Danas, 15. augusta 1991. godine, vojni aerodrom Cerklje kraj Brežica odaje pomalo tužnu sliku. Nema više Orlova, nema više Jastrebova, tu je samo jedan An-26 avion s kojim smo mi došli iz Beograda, ekipa emisije ZIP, magazin. Praktično nešto je tu i više kamiona, tegljača koji izvlače borbenu tehniku, ali ono što je nekad krasilo ovaj aerodrom, a to je velika letačka aktivnost, sada polako zamire. Da li je to i definitivni kraj vojnog aerodroma Cerklje kao aerodroma Jugoslavenske narodne armije, odnosno aerodroma ratnog vazduhoplovstva i protuvazdušne odbrane Jugoslavije, pokazat će budućnost koja je pred nama. Slovenija 1991. Poraz ili pobjeda Jugoslavije, profesionalni debakl JNA ili plaćanje ceha politike drugih, kraj iluzija ili početak novih nepoznanica. Da li je baš tako moralo biti? Odluka predsjedništva Jugoslavije o dislociranju jedinica JNA sa teritorija Republike Slovenije izazvala je različite komentare. Aspekti te odluke više složni su, vojno-strateški, ekonomski, politički i da li baš na kraju i ljudski. U ovom času, kada drumovima Slovenije kreću kilometarske kolone vojnih vozila natovarenih cjelokupnom pokretnom imovinom Jugoslavijske narodne armije, kada se željezničke kompozicije krcate najmodernijim tenkovima i oklopnim borbenim transporterima upućuju na jug, kada Republika Slovenija, a time i taj još uvijek zvanično zapadni dio Jugoslavije, ostaje bez jedinica protivvazdušne odbrane, vojno-strateški element odlaska JNA i Slovenije također ima nekoliko dimenzija. Izvlačenjem jedinica koje su pretrpile gubitke, što u borbama, što zbog izdaje, dezerterstva i malodušnosti, popunom tih trupa na novim prostorima ispoštovan je jedan od osnovnih postulata vojne nauke. Istina, strateška dubina jugoslovenskog prostora sada je manja i ono što su, na primjer, mogli da urade Orlovi sa aerodroma Cerklje, sada će iz Banja Luke biti nešto teže, naravno u pogledu akcijnog radijusa. Padobranci su elita Jugoslovenske narodne armije i vi ste praktično stvarni heroji odbrane aerodroma Cerklje, a znamo da je bilo i napada teritorijalne odbrane Slovenije na ovaj aerodrom, da su padale i minobacačke mine po pisti ovog aerodroma i po objektima. Kako je, sastav vaše jedinice primio ove događaje u mjeseci po dana? Vi niste imali niti jedan slučaj dezerterstva, napuštanja, malodušnosti? Pa, meni je posebno drago da su svi naši pripadnici, počev od vojnika do starješina, svih naših nacionalnosti, pokazali izuzetno visok stepen psihofizičke sposobnosti i sve one borbene kvalitete koje krase pripadnike specijalnih jedinica Jugoslovenske narodne armije, posebno padobranskih jedinica. I neobično mi je drago da sam od samog početka svoje aktivne službe u ovoj jedinici i drago mi je da sam od prvog dana bio ovdje. I mogu reći da imamo stvarno momke kojima treba odati svako priznanje za sve ono što su radili. Bilo je momaka iz neposredne blizine aerodroma kojima su dolazili roditelji u posjetu i oni nisu htjeli da odu odavde, ostali su s nama do zadnjeg dana. Znači padobranac ostaje uvijek padobranac. Svakodnevno u toku dana organizovali smo nastavu, prvenstveno onu nastavu koja je dolazila, koja bi mogla doći do punog izražaja u toku aktivnosti koje je naša jedinica preduzimala radi sprečavanja napada, a tih napada je bilo da li organizovanih jedinica ili pojedinačnih pokušaja upada na aerodrom. Znači sve to bilo u cilju iznalaženja najboljih metoda odbrane ovoga aerodroma. Padobranci 63. Padobranske brigade rade! Velika seoba borbene tehnike, prije svega borbenih aviona, lovačko-bombarderske avijacije, već je otpočela. Prije nekoliko dana sa aerodroma Cerklje praktično otišla je i ratna zastava lovačko-bombarderske jedinice, koja nastavlja tradicije slavne druge eskadrile Narodno-slobodilačkog rata Jugoslavije, druge partizanske eskadrile, i ta jedinica sada dislocirana na ratnom aerodromu, odnosno vojnom aerodromu Banja Luka.
Od danas pa nadalje ovaj aerodrom će biti posebnut stalnim jedinicama ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne obrane i od danas je to eskadrila koja je ovdje upravo postrojena i ustoličena. Koncepcijski naša je isturena odbrana što dalje od strategijskih dijelova zemlje sada ozbiljno načeta. Da li nam se stoga može dogoditi da neka strana zemlja, eventualni agresor, sa kompozicijom tenkova nesmetano dođe i do Šida? Može li nas išta više iznenaditi u ovoj zemlji koja je godinama njegovala i forsirala akciju Ništa nas ne smije iznenaditi? Politički gledano, odlazak Jugoslovenske narodne armije iz Slovenije direktno je provocirajući faktor za sve one države koje igraju na kartu raspada Jugoslavije, upravo po principu čija faktična kontrola teritorije, njegova i vlast, prije ili kasnije i međunarodno sankcionisana. Ekonomsku dimenziju odlaska Jugoslovenske narodne armije iz Slovenije još niko nije javno saopštio. Koliko će koštati ta grandiozna evakuacija ljudi i tehnike i kako će sve to podnijeti i onako smanjen vojni budžet. Ko će platiti nove kasarne, stanove, hangare, radionice, poligone i strelišta? No, to je možda u ovom času i najmanje bojno pitanje. Kako riješiti ljudske dileme, traume onih koji su u Sloveniji zasnovali porodice, stekli imovinu i sada su pred izazovom ostati ili otići, ostaviti stanove i zaposlenja članova porodice. Da li će ih odmah ili kada uopšte i naći u novim gradovima? Kako će Slovenija gledati na one Slovence koji će ostati u JNA kao starešine naše armije? Da li su oni izdajnici za svoju republiku ako ostanu u Jugoslovenskoj narodnoj armiji? Ako pak sada oni koji iz raznih razloga, ekonomskih, porodičnih i drugih, dakle ti oficiri Slovenci, inače pripadnici JNA, koji su ostali lojalni Jugoslaviji i ovoj armiji, tokom svih ovih događaja, sada ipak odluče da zatraže penzionisanje ili odlazak iz armije, da li su oni izdajnici ove Jugoslavije i ove Jugoslovenske narodne armije? Je li iko vodio računa o ljudskoj dimenziji odluke o dislokaciji? Vaša porodica je otišla? Jeste otišla, moja porodica za Bihać je otišla. Praktično i sve porodice pilota, oficira, mlađi oficira. Pa uglavnom za starešine koji su odlučili da idu sa aerodroma i sa jedinicom na aerodrom Banja Luka. Druže Potpukovnić, a ćemo se mi ikada vratiti više na ovaj aerodrom? Mislim, Jugoslavija i Jugoslovenska narodna armija. Ja mislim tvrdo da neće. No, šta je, tu je. Što se tiče Slovenije, možda bi se moglo reći Jugoslavija više ne stanuje ovdje. Ali ono što je pri svemu tome najopasnije jeste učinjeni presedan. Hoće li sutra ili već danas neka druga republika medijskom kampanjom i ratom dovesti armiju pred dilemu, ostati ili otići? U vrijeme političkih mediokriteta koji vode ovu zemlju, pa čak i izdajnika u njenim vrhovima, u vrijeme kada neke republike donose odluke da ne šalju regrute izvan svojih granica, samo je pitanje vremena kada će i iz drugih sredina nakon Slovenije doći zahtjev da JNA nepovratno ode. Gdje? Kuda? Može li itko predvidjeti sada neke nove, stabilnije granice bitisanja Jugoslovenske narodne armije? Vremena nisu laka i generali su svakako u pravu kada kažu da ne postoji država, nema saveznih organa koji imaju neku efektivnu vlast i da se zato događa to što nam se zbiva. Ali i vojska, odnosno JNA, dio je državnog sadržaja, odnosno možda i najvažniji atribut suverenosti neke zemlje. Da vojska ostane bez teritorije i da ju kasnije uspješno vrati natrag, istorija je pokazala na primjeru Srbije u Prvom svjetskom ratu. Baš zato i pitajući, hoće li sudbinu ovih naroda na jugoslovenskom prostoru riješiti opet neki novi Solunski ili Srijemski front? I hoćemo li mi svi to ipak i dočekati?